Grupa policijskih službenika žandarmerije u Kuli prolazi kroz tešku obuku. Ona se sastoji od psihofizičke i borbene spremnosti kandidata da izdrže naporne vežbe i samo nekolicina njih prolazi dalje. Jedan deo obuke bio je test na stres. Određenu supstancu prsnemo u kacigu za boks da bi im bili još teži uslovi za borbu. Žandarmu Nenadu Pantoviću je ovaj deo obuke najteže pao. Imate napadi od napred, sa boka i bukvalno ne znate gde i od čega pre da se branite. Osjećaj je, znači da ne sme da se preda, ali te dovedu do takvih granica iznemoglosti da ne znam šta čovjek da radi. Pored psihofizičkog, kandidati usavršavaju znanje iz alpinizma i naoružanja i sve kroz borbene taktike. Tokom borbe lekari strogo vode računa da niko ne bude povređen. Obuku vodi specijalni tim instruktora. Ovde sa nama u nastavnom centru imamo i psihologa koji redovno prati i testira kandidate, tako da smo maksimalno pokriveni. Za one žandarme koji prođu ovu vrstu selektivne obuke, to nije kraj. Oni će se suočiti sa još nekoliko teških zadataka i tek tada će biti odlučeno ko zaista postaje član elitnog dela žandarmerije.